kukuman ubai akia kaptanian so aurat wata iyan na mama amaitu siiko kapag abdasyan bemia beta lagi yang kutua abdasyan kukia pupu inian kuata iyan na mama amaitu kati isu sebagian. Yara Syafi'iyya wal Hanabilah نقض الوضوء بمس الأم عورة ابنها الصغير. Ayat 3 na pendapat Syafi'iyya na usu Hanabilah na miya batal so abdas o ina ko kakaptin yan ko aurat wata yan na mama amay ito. Miya batal so abdas yan ko kaya pupuin yan ko wata yan na mama amay ito. Ikadua opinion na so opinion no Az-Zuhri wal Auza'i nagusu Imam Dawud nagusu Imam Al-Zahiri na ayar kiranon na adam naqdil wudu bidalik daat tigian mabatal so abdas sagyang kutua kaya pupuin yang kuata yan gitu ikadua ayamanan yan na opinion. Sagyang kaya masa walladhi yufti bihi huwa adam naqad wudu'il bimassi aurat ibniha. Tigin iman to ifta sagyang kai masa tano na gitu so di kebetal so abdas o ina ko kya pupu ini yang kuata iyan anda sabab kay sabab sa ibarat tigin ugyang ko kya pupu ini yang kuata iyan na miya batal na kergenan so kadaklan nah gia ifta inifta iman to rajih so ina na gira piupu anian so ata iyan na bagwa mama na de mabatal agyang kuto abdasyan uskanian na maa abdas itu bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله رب الحرم